Ngibingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi ekuyibetho i-Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo ekubikwa ukuthi-ke kune-club elapha ezweni-ke laseBelgium ekuthiwa-ke impela-ke ayibekile phansi ifuna-ke umdlali we-Orlando Pirates oyi-midfielder laphayana-ke uTalente Mbatha. Kubikwa ukuthi-ke i-Club Brugge yakhona-ke laphayana-ke eBelgium iyamfuna ngemali-ke engango-60 million. Le club le yake yamfuna before kuqale-ke isizini edlule imfuna ngemali-ke engango-45 million kodwa-ke i-Pirate yayishaya indiva leyo. Njengamanje kuthiwa-ke isisubmithile i-offer-ke futhi yemali-ke engango-60 million. Osekusele ukuthi-ke Orlando Pirates ngabe-ke iyavuma yini-ke nalomdlali ukuze ithole wona-ke u-60 million. Yona update engiphethe-ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona la engulethela-ke ama-transfer news kuyibethu i-Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.